دوباره سلاو تماشاوان نوچه تیوی هیجان و ماچین کوپای جهانی بردوام دکن. لیبریا کو ام بری خوب بدن کوپای جهانی ام جه باکوری کردستانی دست به نوچه این خونی سپوریت کن. دو کاپتن تیما آمد سپور ارجاع کاردیشلر به پیام کل سر حساب خوی مدیای دیجیتال راگهان کوچه آمد سپور و قطیایه. ارجاع دی پیام خود سپاسیا همور وبر حوال و خباتکارین تیما خو کرد. کاپتان آمد سپور ارجاع کاردیشلر به پیام خاطرخواستن راگاند که اوج آمد سپور و قطیایه. کاپتان ارجاع کاردیشلر سزونا بوری به فرمای آمد سپور پرفورمانس که سرکفت نشان دابو. لیستکوان سرکفت پیام که خاطر جو قلوب خواست. ارجاع کاردیشلر لسر حساب خوی مدیا دیجیتال پیام و قطاندن بلاف کرد. کاردیشلر دیار کورکو ویل آمد تن فوتبال نلیستیه. ده همان دمه ده دوستانیا هجا به دست خستیه اوها گوت. دما خويا الورده من تاني لقاديتا كوشي نكر من باجاركي خوش ناسكر ومن مروفين جلكي هيجا ناسكرن من بيرانين كو از تجاري جبير نكم كوم كرن از دي دلپاكيا آمدي وحزكرنا مروفين وي باجاري هر تم بخوشي ببير بينم. کاردیشلر ده پیام خود سپاسیا رهبرین قلوبه دسته تکنیکی هوان خوین تیمی و آلیگران کر و وها پیدا چو. از سپاسیا بریوبرین ما راهینرین خواه حوالین خواهین تیمی خباتکارین کلوبی و آلیگرین ما دکم کو هر تم بمربون دما از جوه دره دچم از دوستانیان بی بیرانین خوش و چیروکه که گلکی تایبت آکو ما به هفره نویساندیه لپی خود هیلم از جدل سپاسیا وی باجاری خوش و هر کسی دکم از جبو آمد سپوری للیگا سوپر سیزنه که تجا سرکفتن دغازم آمد سپور جل سر و قطاندن کاردیشلر داخوانیک بلاف کرد داخوانی آمد سپور ده هاتا گوتن. سپاس کاپتان پشتی لحف کرنا هر دو آلیان ریامه و کاپتانی ما ارجاع کاردشلر جه هفدو جدا بو. جبو کد پشتگری فدکاریا کوید بن فرمای آمد سپوری ده دایه کلوبا ما ام سپاسیاوی دکن و ام جیره سرکفتنی دغازن. تماشاوان هیجان هاجی ام بری خود دن ماچین کوپای جهانی. دوست ترکی نافدار کریستیانو رونالدو پرفورمانس که پرخورد نشان دا. ده ماچا دویمین آکوما که یا کوپای جهانی پرتغال به سایا پیشنگی رونالدو ازبکستان به 5-0 تک بر. پشتی آویتنا دو گولان کریستیانو رونالدو بو گولکاری هری باش تیما پرتغال ده دیروکا کوپای جهانی ده. پورتکیز ازبکستان دو ماچا دویمین کوما که ده یا کوپا جهانی دراستی هفاتن ماچا کل استادیوم انرژی هات لیستن ده رونالدو دقیقه ششمین ده گل آوید و پورتکیز 1-0 خسته پیش دقیقه 17 ده نونو من ده جفرکی که گل آوید و انجام کرد 2-0 هر وقت دقیقه 39 ده رونالدو جاره کدن گل آوید و انجام کرد 3-0 نیوا یکم یا ماچه به پیشنگی پورتکیز 3-0 به داوی بو دقیقه 6 ده لیستگان ازبکستان نماتوف گل که آوید خو انجام بو 4-0 دقیقه 87 ده لاوج پورتگیز را گل اگدن آوید و انجام خسته 5-0 دو ماچه ده تو گل ده نهاتن آوید و ماچ به وی آوایی بداوی بو پورتگیز ده ماچ خواه یکم یا کنگره دموکراتیک ده یک وک هفما هجمارا پان خواه گهان ده چاره جالیه دن و ازبکستان تکچنا خواه دویمین دی تو کومه ده به پوان ما سترک پورتکیز کریستیانو رونالدو گولن کو آویت دیروک نمیسان لیستکوان 41 سالی به گولن دقیقه 6 و 39 ده بو یکم لیستکوان کو 6 کوپا جهانی جدا ده گل آوید او بو دویمین گولکری هری پرد دیروک کوپا جهان ده پشتی گل خیال دیجی ازبکستان رونالدو بو دویمین گولکری هری پرد دیروک کوپا جهانی فیفا ده به 41 سال و 138 روزان رونالدو تن پشتی افسانه کامرون روجرز میلان کو دما کو کوپا جهان یا سال 1904 ده گل آوید و 42 سال 39 روز بو کریستیانو رونالدو به 10 گلان بو گلکری هری باش حمید دم پورتگیز دیروکا کوپا جهان ده ماچه کدنجی ده کوما که ده دو هات لیستن کولومبیای به گولا دانیل مونوز کنگویا دموکراتیک به 1-0 تک بر به وی سرکفتنی تیما لورنزو هجمارا پوانین خو گهاندن ششان او جه خواه ده تورا 32 دم سوگر کرد. ده هفته دومینا ماچا کوما لی ده انگلیستان و گانا هاتن پیشبری هف نیوا یکم یا ماچه کل استادیوم بوستون هات لیستن به گل به داوی بو
Di nîva duyemîn de jî gol nehatin avêtin û encama nabera Îngîlîstan û Ganayê de mat 0-0 bi dawî bû. Her du tîm niha 4 puanê wan hene. İngîlîstan dê hefteya dawiya qonaxa Komê de Panamayê re bilîze, di heman demê de Gana bi Hırvatistanê re bilîze. Di bin rêveberiya Thomas Tuchel de Îngîlîstan qonaxa xwe ya Komê piştî serkeftina 4-2 li dijî Hırvatistanê 3 puan bi dest pê kir. Ev cara duyemîn e Îngîlîstan û Gana di dîroka xwe de rastî heftên. Maçê yekem ku 29 Adarê 2011 de li stadyuma Wembleyê de Îngîlîstanê hat elîstin 1-1 bi dawî bû. İngilistan'da Kupa Cihanê de li hemberî tîmên Afrikayê serkeftinan de zehmetî dibîne. Wan neh maçê xwe li dijî Afrikayê 5 caran bi serket û 4 cara wekev mane. Gana her wa piştî Mixrib, Misir, Kamerûn, Tunus, Nîjerya, Cezayir û Senegalê bo heştemîn netewê Afrika ku cuda ku li İngilistanê di turnuvayê de pê rû maye. Di dîroka Kupa Cihanê de tu tîmek ji İngilistanê bêtir bi tîmê Afrikayên cuda re rû nemaye. د کوما ال یا کوپای جیهانی 2026 ده کرواتیا به گولا آنتی بودیمیر پانامای به 1-0 تک بر. به وی سرکفتنی کرواتیا هجمار پوانی خو گهاند سیسیان. Kolombiya da haftaya duyemin ya Komake'ye de Kupa Cihanê dijî Kongre Demokratîk 1-0 bi ser ket. Davison Sanchezê Galatasarayê dîtma yekem ya Kolombiyayê dest bi maçê kir. Nîva yekem ya maçê bê gol bi dawî bû. Daniel Munoz deqeya 76 de bi golekê Kolombiyayê pêş xist. Di maçê de tu golê de nehatin avêtin û Kolombiya Kongre Demokratîk 1-0 têk bir. Kolombiyayê hejmara puanê xwe gihande şeşan lê Kongre Demokratîk 1 puanê dema. Ev encam garantî dike ku Rodriguez û hevalê wî yên tîmê derbasî tura 32 bibin. تیما امریکا باشور 28 حاضران ساعت 2 نیو صبح د پورت که زروره گل هف کنگره دموکراتیک همان روزو همان دمه در دیج ازبکستان بلیزه رودریگز دو کوپا جهانی فیفا د جاره د همین کو جبو کولومبیا لیست به وی که رودریگز رکورا کارلوس فرید کو 10 جاره لیست بو وکف کر بینر نوچه تیوی لورجی ام گشتن داویا نوچه خونی سپور سبه جمیل پیش بریوانه